can you please return the money you owe us? Nginikolota malini babe? Eyani uJob. Obeka business khosini akayi kuye. Lo Tumi umntwana kaJehova angiyazi lokhuluma ngani. Oh, honest washo sam uba losi 7,000 ama-spot lalela ke. Khethi ngiscreenshotele umnikazi. Wabona wena siphakamisile uyimosha yonke lento sithando sami. Let me screenshot for you. Usuyimoshile ke. Uzuyithola la uyifake khona ke wena ngoba uyaphapha. Inhlanhla leyo, inhlanhla leyo, inhlanhla leyo. Inhlanhla leyo, inhlanhla leyo, inhlanhla leyo. Ukwazana lenkosi uJesu. Inhlanhla leyo, vulani iBhayibheli ukwazana nenkosi uJesu.